Ljudi, dobar dan i dobrodošli u još jedan Rampa podcast. Nije mi bilo neko vrijeme s vama, baš mi je drago da sam se vratio. Još draže mi je vidjeti Nikolinu sa moje lijeve strane, a najdraže od svega mi je vidjeti današnjeg gosta s nama ovdje u studiju. Riječ je o jednom iznimnom čovjeku kojeg poznajem jako dugo godina, koji je na snowboard i skateboard sceni ostvario značajnu karijeru, sudačku i trenersku. Ja bih čak rekla prvo skateboard pa snowboard. Pa to najbolje da pustimo njemu da kaže, ali da završimo prvo najavu. S nama je Istok Šumatić, a.k.a. Ico. Nikso, prepuštam ti prvi pozdrav. Bog Ico, kako si? Jer ja moram čovjeka ipak zagrliti. Poštovanje. Baš mi je drago da si došao. Hvala na pozivu. Istok Šumatić je sudio najspektakularnije, najvažnije skateboarding i snowboarding evente, od X Gamesa, Dew Toura, olimpijskih igara 3 put, imamo Soči, Peking, Pyeongchang. Radio je kao trener slovenske snowboard reprezentacije, kao trener lokalnog kluba u Mariboru, od kud inače dolazi. U međuvremenu je ostvario i repersku karijeru, čovjek bogate biografije i sa puno zanimljivih anegdota. Radio je EOF, skateboarding natjecanje u Mariboru, aktivan je... Ko ne zna šta je EOF, to je Olimpijada mladih. Da, aktivan je i na ti si nabrojao cijeli snowboard, znam da je to naš main sport, ali moramo i nabrijati taj skateboard. Zapravo radio je jako puno natjecanja i zadužen je za cijelu scenu i guranje scene skateboardinga u Mariboru, ako se ne varam. Pa i u Sloveniji, sad sam predsjednik Slovenske rolkarske zveze, znači Slovenian Skateboard Federation. I tu se sad nešto bockamo, nešto buduje neke, pošto World Skate koji, znači to ti je entitet koji bude odgovoran za olimpijski skateboarding. I tako mi smo bili njihov član, ali eto, oni su nešto promijenili u statutu, pa sad moramo da se nekako uskladimo sa ostalim sportovima koje World Skate inače i tretira. Tako to je tipa nešto što se dešava u snowboardu gdje su se FIS i World Snowboard Federation su se spojili u jedno ove liste. Nekako su se spojili, da, evo to sad smo mi nekako u nekom procesu pa ćemo vidjeti kako će to da ispadne. Fora, znači ide u tom smjeru. Misliš da će to biti dobro? Evo ovako, mi smo bili član World Skate-a kao Slovenska rolkarska zveza, ali su nam, slao sam im, pošto oni su došli sa nekom novom direktivom, znači da moramo da se ujedinimo sa nekim entitetom s kojim ja baš se ne slažem sa njihovim pogledima i sa njihovom radnju, kako oni to sve tako vode. To je entitet u Sloveniji, oprosti. U Sloveniji, da. Je to ko rolerkaški savez, na kotačićima, oni tako nekako to nazivaju. A vi želite imati posebni skate savez? Pa imali smo ga, zato oni su imali u statutu napisano da možemo da budemo nezavisni i bili smo nezavisni i vozili smo razvoj slovenačkog skateboardinga kao u fazonu olimpijskog, da se tako da to kažem, ali eto, onda su promijenili u statutu da sad moramo da bude samo jedan entitet. Znači, članovi su bili World Skate-a i ovi Koturaški savez i Skate savez, onda su rekli da moramo da se spojimo. Ali eto, ja sam slao jednu veoma, pa možda da kažem, ne diplomatsku notu, gdje sam njima slao da oni su malo autokratski to nastupili, nedemokratski, pa onda su nam oduzeli to članstvo u World Skate-u, ali još uvijek smo člani Olimpijskog saveza Slovenije i još uvijek smo National Governing Body za skateboarding, ali eto, to nekako sad treba da se srijedi. Sad baš u subotu imamo tu skupštinu gdje sam ja predložio novi draft statuta gdje mogu da se nam priključe i ostali sportovi i tako dalje. Znači ima jedna frakcija Koturaljki koja se isto ne slaže sa tim Koturališkim savezom. Da se spojite. Tako da ćemo da vidimo
nekako smo u tom fazonu spajanja, pa ćemo vidjeti kako će to. Zvuči kao rat, ali odmah smo krenuli, oprosti Niksa, ove priče, statuti, ne mogu to slušam svaki dan, dokumenti, statuti, frakcije, ko je s kim, razumiješ di smo, ajmo mi od neke geneze, the beginnings. Može. Skateboarding, snowboarding, pretpostavljam skateboarding malo ranije. Jeste. Snowboarding od 90-ih na Pohoriju, kasnije put. 85. Kasnije... Kasnije put prema snowboard klubu, reprezentaciji, to, ali daj nas malo uvedi u priču, kako je to sve krenulo. Bio si jedan od pionira snowboardinga Jeste, hajmo početi, znači sa skateboardingom, počeo sam da vozim skate 89. Nekako vidio sam još kad smo imali one VHS kasete i onda bio je tamo klub gdje si mogu da iznajmljuješ stvari i uzeo sam taj trashin film i odmah sam se zaljubio u taj sport. Prije toga nikako se nisam mogao naći u tradicionalnim sportovima, ala tenis, znači pola sata vežbaš forehand, pola sata backhand i te stvari. Dok mi je skateboarding pružao tu nekako nezavisnost i slobodu koju sam ganjao, a pogotovo skateboarding mi je bio baš hip u to doba. I tako sam započeo da vozim skate. Nisam bio jedan od pionira, već su bili neki u Mariboru koji su to vozili, ali sam produžio do moje 48. godine. Znači da nije bilo trešina, ne bi bilo skateboarda, a vjerojatno ni snowboarda. Taj film je promijenio mnogima živote u tom smjeru. Jeste, upravo si. Znači, nekako nikako nisam bio čovjek koji bi se bavio zimskim sportovima, znači skije i te stvari, mada su me roditelji pokušavali da me stave na ove skije, pogotovo dolazim iz Maribora koji bude sa Pohorjem i sa tim stvarima nekako u tim zimskim sportovima, ali mi je to sve više, neću reći da mi se gadilo, nego nije me interesiralo, ali eto, pošto nakon, nekoliko godina došao je taj snowboard i onda to je bila dobra alternativa da nešto radimo tokom zime i tako sam započeo da vozim snowboard. A to mogu da kažem da sam sa mojim prijateljima bio pionir freestyle snowboardinga u mom gradu. Bio sam jedan izmed onih prvih koji su počeli da voze freestyle dasku, znači sa mekanim bucevima i te stvari. I onda normalno kako su pošli skate filmovi, tako su došli snowboard filmovi koji su bili bitni za mene. Mogu da kažem, znači The Hard, The Hungry and The Homeless. Snowboard video je bio onaj koji mi je pružao neke stvari gdje sam vidio snowboarding kako bi ja tu volio da budem i da ostanem u tom. I tako je to sve Ko vozi u tom filmu? Sjećaš nekih imena? Jeste, kako ne. Znači Nate Cole, Jeff Brashy, Ron Rogers mi je bio jedan izmed prvih idola i Chris Roach i tako dalje. Znači isto pioniri freestyle snowboardinga. Koji su to bili prvi trikovi na Pohoriju, tweak, grebovi, možda 180? Pa jeste, grebovi, znači normalno sve je to bilo straight arrowi i 180, znači frontside 180, backside 180, sve je onda došlo i sa 360-ama i tako dalje, pa smo dogurali negdje do 540-a. Jednom sam uradio backside 7 u životu, a to je bilo sve. Tako i ja isto. Ali normalno, zato što dolazim iz skateboardinga, bili su nam veoma bitni railovi i te stvari. Ali eto, normalno kao i na svakom početku svugdje, kao i u Americi, kao i kod nas, bili smo nismo bili što su ljudi voljeli da vide na snijegu. Znači došli smo neka potpuno druga alternativa. Nama je bilo bitno da možemo sa strane da ulazimo, da skačemo, znaš, sa strane one side hit jumps. Živcirali ste skijaše. Jeste. A pogotovo one koji rade tamo, znaš, kako su nas gurali da damo onaj pojaščić, znaš, i te stvari, eto. Znači, to smo radili, vozili smo i bili smo ekipa i to mi je bilo najbitnije, da se družimo i da radimo ono što volimo i tako je to sve nekako pošlo za rukom. Eto. Skateboarding, znači počeo si vozit i sad, znači
krenuo si nekako sa natjecanjima pa si počeo, pa si se uključio u taj savez skaterski ili si ti bio začetnik tog saveza? Znači skate savez započeli smo sa skate savezom negdje oko 2016. A prije toga sve je bilo ekipa. Znači ništa organizovano, ali pošto je sve išlo u tom pravcu, bilo je i vrijeme da počnemo malo da se organizujemo i da radimo. I tad je vjerojatno nastao i ovaj dokumentarac koji prije nego što ste osnovali Roller Cash. Onaj što sam ti slao video. Ovo je, u stvari su to uradili prije 2 godine. To je moj prijatelj Tomaš Pramsac koji je isto veoma dobar skater i još uvijek vozi skate. On je nekoliko godina mlađi od mene, ali veoma dobar sa tim filmićima. A Uroš Dokl, on ti je inače kustos u muzeju nove istorije, nove zgodovine, koji isto vozi skate, a vozi i snowboard. I on ti je se ubacio u tu priču da je počeo da spaja sve u fazonu kako bi on to sad ispričao čitavu priču vezi istorije skateboardinga u Mariboru i tako je to u stvari nastalo. I on ti je u stvari sve to prema nekim značajnim parametrima tako izvozio da sad u stvari u tom muzeju kojeg sam prije spomenuo sad bude, kako da se izrazim, znači, ako idete sad u taj muzej, ima puno artefakata, ima puno nekih slika, skejta i tih stvari koji su tamo na raspolaganju. Jeste, stalna, znači to je postalo kao dio tog muzeja i eto. Pa to je jako lijepo. Mislim, to je velika stvar napraviti muzej skejta u nekom gradu i po tako, mislim, svaka čast. Ja sam veoma ponosan na ta dva kojeg sam prije spomenuo, znači na Uroša Dokla i na Tomaža Pramsajza. Oni su u stvari bili katalisti da su ispričali tu čitavu priču. Jako lijepo, pošto mislim mi ovdje u Zagrebu nemamo ništa tako slično. Pa dobro, mislim jaka je scena u Zagrebu, ima puno skatera i još uvijek se gura ta kultura. Drago mi je što je ostala underground i baš dobra alternativa, ali opet kad ideš u tom pravcu treba ti neka podrška sa strane grada ili sa strane opštine. Treba ti neko pomoć, da li će to biti država, grad ili privatnici, neko ti ili treba muzej pomoć. koji će te primiti u stalni postav kad im dođeš s takvom idejom, ne? Mislim, koji će imati dovoljno vizije da je to... A muzeji se nađeš u vlasništvu gradova? Da, osim ako nisu ovi kvazi muzeji, iluzija, muzeji. Privatnici. Ico, reci nam tvoj put u snowboardingu, malo ćemo skakati skateboard, snowboard jer čovjek ima impresivnu karijeru i biografiju u oba polja. Krenuo si raditi treninge na Pohoriju unutar kluba, to te poslije odvelo do reprezentacije slovenske koju si vodio neko vrijeme. Ja se sjećam naravno iz tog razdoblja jer sam i ja tad bordo dosta aktivno, već tad si i sudio natjecanja, ako se ne varam, FIS Europa Cup, kasnije si išao puno stepenica iznad. Daj nam priči sad malo tu stranu priče. Može, znači sve se to nekako razvijalo organski. Kako smo počeli, što sam prije rekao, sa snowboardingom kao ekipa i te stvari. Nekoliko vremena sam se natjecao, ali nikad nisam bio dobar u kontestima. Imali smo nekoliko ovih, imali smo u centru grada u pekarni, jeste ikad bili u pekarni u Mariboru? To ti je kao otprilike alternativni centar, sličan onaj Metelkovi. Eto, to je to. I to smo tad sa ekipom, mada ja nisam bio dio organizacije, ali čitava organizacija išla opet preko mojih prijatelja. Mi smo se gradili, znači, u centru grada baš onu skelu, znači za Big Air. I tako je to započelo. Ne znam koje to godine bilo, ja mislim da negdje oko 94. treće, ne znam, možda... Čekaj, skela je bila baš skela, znači ja se tad nisam ni rodila. Konstrukcija i to. Ali je bilo ludo, znači kad si se spustio bila je vertikalno i onda kad si došao dole odmah si se počeo da se dižeš i onda je bila centrifugalna sila, mislim bilo je hardcore. Ali eto, to smo odradili, tamo sam se natjecao.
Onda sljedeće godine uradili su malo veću skelu ispod Pohorja i koristili smo tamo jedan brijeg kao landing i tamo sam se natjecao i još nekoliko puta na straži na Bledu, ali eto nekako nisam bio baš dobar u tome, bio sam uvijek previše nervozan da bi se natjecao. I onda su došle nove generacije koje su već počele, to je bilo od doba kad su počeli oni rodeji i te stvari, frontside rodeo, pa onda kasnije backside rodeo i bilo je mnogo boljih ljudi i tako sam više počeo da radim neke stvari vezano na te eventove kao speaker ili kao sudac, kao zajebancija, to je kasnije prešlo u profesionalnost. Ali eto, kako sam započeo da učim, znači da budem instruktor, odradio sam taj kurs, da sam postao instruktor 1, 2, 3 i tako dalje. Pogotovo jer znači ostali imali su neke pare da su mogli da idu u Austriju. Ja eto nisam mogao, nisam imao tih para, nisu ni starci mogli da me podrže financijski. Pa sam onda odlučio da počnem da zarađujem svoju kintu i tako sam počeo kao instruktor, malo sam učio goste što su bili u hotelima, pa onda sam počeo da budem kao instruktor za djecu. Bila je jednom dok smo još imali snijega na Pohorju cjelogodišnja škola snowboardinga i onda sam preuzeo funkciju, to mi je Istok Kvas koji je to tad vodio sve, dao mogućnost da vodim sve ove instruktore i tako dalje. Onda sam dobio svoju prvu ekipu koji su imali neke veće ambicije da sam im počeo da ih učim snowboard trikove. I tako sam i postao trener. I onda sam imao prvu generaciju, pa drugu, pa onda treću. I onda sam dobio poziv sa strane Snowboard Saveza Slovenije da postanem trener ekipe, jeste tako. Znači freestyle, slopestyle i bigger. I tamo sam radio nekoliko godina dok nisam odlučio da idem dalje, da se više fokusiram na suđenje. Na suđenje, jel? Ja bih te htjela pitati, znači prije još suđenja, znači zapravo prvo si postao učitelj, počeo si kao učitelj. Ja znam da je Hrvatski zbor trenera i učitelja zapravo nastao iz Slovenije. Znači, vi ste bili ti koji ste izabrali našu trenutnu ispitnu komisiju i demonstratore koji su još dan danas na istoj poziciji. Tako, je li vama isto tako bilo da ste to preuzeli iz Njemačke ili ste to, ili je to počelo samostalno se stvarati? Pa nekako, kako što sam prije rekao, znači ipak Slovenija je jaka u zimskim sportovima i neka struktura je tu bila. I opet ću reći, znači Istok Kvas u to doba bio je i sportski direktor 8 godina u tom Slovenačkom snowboard savezu i on me u stvari zvao, ajde budi ti trener i onda mi je jednog dana rekao, znači znaš šta, u stvari to je znači suđenje, ajmo sad da se vratimo na to. Znači Istok Kvas je bio jedan od prvih demonstratora za instruktore i tako dalje i oni su sami, Slovenci su sami došli, ta ekipa sa programom i još su, koliko sam tad čuo, bili veoma, veoma kvalitetni sa svim svojim stvarima i sa obukom instruktora, da su i Italijani i ostale neke nacije to primile kao veoma kredibilnu stvar. Tako da ja mislim da je to sve došlo iz Slovenije same. I to je ta ISIA kao takva znači, ISIA udruženje. I ti demonstratori i kako dalje. Još sam u jedno doba kad sam onda radio kao trener, znači još nisam imao naziv trenera, pomognuo sam sa nekim stvarima da smo tad učili ljude da postanu treneri i tako dalje, ali to opet na osnovi mojih nekih iskustava koje sam ja dobio kroz to što sam bio trener. Rad. Da, jasno. Kako ti je bilo raditi kao trener slovenske reprezentacije? U to doba, znači 3-4 godine sezone si ti odradio? Pa jeste, ja mislim da je bilo više godina, pa to mi je bilo super, pogotovo zbog toga što mi je uvijek bilo drago da mogu da proslijedim sve svoje znanje koje sam ja stekao na neke nove generacije koje sam ja prepoznao kao
potencijal da mogu nešto da urade. Tako sam i počeo da ih vozim svugdje, pogotovo na ove Eurokupove po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Tamo gdje smo se najviše sretali. Tamo gdje smo se i sreli i to je to. I onda, znaš, kako je bilo u to doba, nije bilo ni ljudi ni u Bosni, ni u Srbiji, kamoli ni u Hrvatskoj. Pa sam onda uvijek, ne znam, došao mi je Dante Brčić je nekoliko, 2 sezone, radio sam s njim kad je još bio klinjo. A prije toga Faris, na primjer, bio Gradlić iz Bosne i imao sam jednog malog iz Srbije, njegov Šolak. Tako da sam imao u jedno doba čitav Balkan. Reprezentacija Jugoslavije. Jeste, bivša Jugoslavija. To je to. A kao što sam prije rekao, znači sve nekako otišlo organski. Uvijek si došao u neki okoliš, u neki environment u kojem sam ja mogu da prosperišem sa stvarima koje ja volim raditi. Tako sam i postao za neko doba i trener južnoafričke reprezentacije koji su dolazili ovdje u Sloveniju da su trenirali sa nama i otišli na nekoliko ovih Eurokupova po Balkanu. Ti si odigrao i veliku ulogu u karijerama nekolicine Mariborčana i Mariborčanki i dobrih snowboardera. Prvo mi padaju na pamet, naravno, moji dobri prijatelji Aljoša Krivec i Nejc Pucko. Sjećam ih se od kad su bili mali klinci s tobom do kad su postali... Pa i ti si bio tad mali. I ja sam tad bio, ali ipak stariji od njih 5-6 godina. Jeste. Sjećam ih se od tada pa dok su postali stvarno nevjerojatni snowboarderi i puno smo mi vremena provali skupa na snijegu, ali daj malo kroz nekoliko rečenica se osvrni na taj dinamični duo, kako sam ih nazvao. Može, hajmo da se vratimo još malo unazad. Znači, moja prva ekipa koju sam počeo da je treniram, još kao klubski trener, bila je ekipa, znači, 5 cura koje su počele da voze i naučili sam ih osnova. Ne, Urška je iz drugog, mada sam i nju trenirao 2 sezone ili nešto. Ali ona je iz drugog legla. 3 sezone, drugo leglo, da. Znači, to su bile curice koje su imale neki interes da nauče neke skokove, pa sam onda počeo s njima. I onda, kad sam s njima nekako završio, došla je ta prva ekipa, znači braća Erlač, Ana je Miglar i Klemen Flisar. Znači, oni su bili moja prva core ekipa sa kojima sam počeo da treniram, a sa druge strane, počeli smo i da snimimo neke street partove i partove gdje god smo otišli, tako da su oni dobili malo te stvari. Otišli smo na nekoliko ovih unofficial svjetskih prvenstava na Topolino, u Folgaridu, u Marilevu s njima. I onda je u stvari Klemen otišao malo više da se bavi halfpipom, bio je onda još i drugi trener Luka Gartner koji je formirao svoju ekipu. Prije toga sam i Žigu Rakovca, pa i Luku Jeromlja i te klince trenirao. Žiga je sad trener. Jeste, upravo si, da. Pa i Ane Miglar je isto postao trener. Sad ne znam trenutno šta sad radi, jer je radio baš dobro posljednjih nekoliko godina sa svojom ekipom. Eto, i znači, onda sam se povukao, kad sam postao, znači, trener u Savezu. Dobar dan. Je to klopa stigla? Klopa je stigla. Do jaja. Neka, ulala. Imamo prilogiće tu od čili mozzarella, onda linksi, batat, pomfri. Ja ću jednu čili Mi mozzarella. ćemo sad šutit do kraja podcasta. Malo ćevapa. Svaka čast. Sa lepinjom. Vidiš kako je... Čovječe, ovo znači je... znači Balkan. Čekaj, nije još čovjek stao. Nije još stao. To je to. To je pravo gostoprimstvo. Evo, hvala puno. Tu se saletao što se zamazao. Slažem se, eto. A vas sam htio da te pitam gdje ćemo kasnije da idemo na nešto. Pojedemo, izgleda da to sve u... Znači, Borna iz Gablaone, najjači fast food. Borna, hvala Frankopanska ulica. Drago mi je. Evo, umaci domaći. Nema šta nema. Ubit ću se od klope. Zaspat ću tu. Imamo još sad za deserte će Dobro, si donio nešto za popit? cheesecake, kažu najbolji u gradu. Najbolji cheesecake-ovi u gradu. Stavi njih tamo pa ćemo ih mi uzeti. Imamo tu neku inovaciju, ovo nema niko u gradu. Imamo kokice s čilijem.
Kokice s čilijem. I obične kokice. Dajte malo nekako. To, evo, tu ću Ajme, ih hvala naš nekako derac, postaviti. strasti. Ljudi, još jednom da Blaona, shout out, Frankopanska ulica, vidimo se Borna. My people. Hvala ti je. Tu je cheesecake. Hvala ti, dragi hvala Bog. puno. Završi priču pa se završit ću bacamo priču. onda i dalje na priču. Slobodno, nema nikakvih problema. Znači, onda sam se nekako povukao iz Saveza, opet bile su tamo neke tenzije i ja nikad nisam bio čovjek neke strukture gdje su iznad tebe neki ljudi koji imaju nekih drugčijih interesa. Tako da sam se povukao iz Saveza, pa sam počeo opet da radim kao klubski trener i tad sam u stvari počeo da radim sa tom ekipom koju si prije spomenuo, znači sa Aljošom Krivcem i sa Nejcem. Evo, sa Aljošom, znači imao sam tad ekipicu koju sam trenirao i mi idemo mi na chairlift kad jedan klinjo tamo opali znaš, kao šamar po kacigi jednog mog klinca i to je bio Aljoša Krivec. Ali mene, i tad je bio mali, je trenirao kao tekvando i počeo da vozi snowboard sam. I ja to vidim da on to uradi, ja dođem kod njega i kažem mu, znači, slušaj me, znači to si prvi put i posljednji put da si to uradio i nemoj više jer ću ti izbiti sve zube, jel ti jasno, pička ti materina. Znaš, i bio je šok kako je bilo, tako smo se mi upoznali. I u to doba isto Kvas radio je ove veoma dosta ovih različitih eventova. Bio je onaj Fun Cross, ne znam da li si ikad čuo za to, gdje si išao znači išao si na vrijeme, znači bio kao cross, a sa druge strane imao si jedan kao kicker gdje si uradio neki trikičić i ako si dobro ga uradio, onda ti se to odbilo od vremena. Znači, neki malo hibrid, zanimljivo. Komplikovano, da, ali jeste tako. I radio je isto i rail jamove, imali smo u centru grada rail jam koji je baš Kvas organizirao. I tamo su došli klinci i došao je Jojo, znači Aljoša po drugi put, ali to su bile zajebane sprave, stvarno. Ja znam da dečko je tek počeo... To je bio freestyle desant? Jeste, upravo. Pa ja tamo nastupio, bio treći. Svaka čast. Matevž Ali Petek prvi. to je još dok ti još nisi tad bio, ali to je bio skroz onaj prvi, jedan izbit prvi. Znači, taj freestyle desant i mali je tamo stajao i bile su baš zajebane sprave. Ja sam došao kod njega i rekao sam, znaš šta, ja sam tu glavni sudac, ja neću da ti voziš jer ćeš se ubiti. Znači, 2 put sam ga, došao sam kod njega kao znaš, on priča još, Jojo još uvijek jebote, ko je taj čovjek, majku mu jebem, znaš, i te stvari. Ali eto, znači, imam ja sad svoju ekipicu i u to doba imali smo jedan mali parkić kojeg smo izgurali opet sa Kvasom na Mariborskom pohorju, kojeg sam ja kao menedžirao. I tamo sam imao te treninge i tako vidim Joju opet po treći put kako se trudi da uradi backside 360 i uvijek landa backside 270, ali kako sam ga vidio, kako je odrazio i kako je imao taj movement i sve. Znači, odmah sam vidio da mali ima neki osjećaj, nešto više od ostalih. I tako sam počeo s njim da pričam, znači, znaš, kao bio je tamo, vozio je, nešto me se bojao zato što sam ja tako nastupio. Pa nije ni čudo da te se bojao. Pa odmah moraš da mu pokažeš, mislim, opet, znaš. Ko je glavni? A sam malo, ali vozio, li otišao na to natjecanje, iako si mi rekao ne može? Ne, nije. Zamrzio, ali sad mu je jasno da je bolje tako bilo, da se nije ubio, znaš, na tim spravama. Kako god, znači onda sam počeo ja s njim malo tako da pričam i da mu malo pokažem, pa smo se nekako, postali smo bliži. I onda sam mu jednog dana rekao, znaš šta, haj ti meni daj broj tvojih roditelja, ja bi s njima malo popričao, da ti dođeš u moj tim, da mi malo tebe poguramo. Eto, jeste. I tako je on postao član te ekipe i kasnije došao i Nejc. I onda oko njih je došla opet neka nova ekipa,
klinaca sa kojom sam tvorio svoju ekipu, s kim sam onda počeo da treniram i onda smo i započeli da idemo u maju pa na ljeto na Dachstein. Shout out Dachstein, place to be. Fali mi taj Dachstein dan danas, mogu ti reći da se nekad probudim u maju ili junu i da pomislim jebote. Dobra je to scena bila, znači na tom Glečeru baš je bila jaka balkanska snowboard scena. Da. Pada mi na pamet sad 100 situacija gdje smo se tamo družili, bordali, zabavljali. Pa i upoznali se čak baš se dobro. plače malo kad se sjetim Dachsteina. Da. Stvarno nam je taj Dachstein odredio svima živote. Mi smo tamo 10 godina išli neprestano. Svima. Da. I meni isto. Da. I meni isto. Kako sam bila mala i bila u Easy Parku. Dok je još bio funkcionalan. Ti si otvorila, kakvi su mozzarella sticks? Dobri su, probaj. Izvoli, Probat ću jedan mozzarella stick. Naleti, ćevapi, Mozzarella batati, stick. Nema šta nema. Mezit ćemo, lagano. Da, lagano. Dobro, ono što me sad zanima, ako Niksa nema neko pitanje u međuvremenu, taj na koncu tvoj put od trenera snowboardinga i skatera koji i rekreativni skater i radi natjecanje i to, ali prema tom sudačkom polju. Jer ipak si ti napravio si brutalnu trenersku karijeru, odgojio puno jebačkih rajdera, ali čini mi se da si u suđenju dosegao top level. Mislim, sigurno i u treniranju, ali ovi uspjesi, head judge na olimpijadi, sudim X Games, Dew Tour, to je nešto posebno. Da, možda da nam kažeš tu nekakvu razliku, kako ti je bilo suditi olimpijadu, kako ti je bilo suditi X Games, kao si osjetio nekakvu razliku, pošto je ovo, ajmo reći, europska organizacija, tamo je kao više američka ili tako nešto, jel ima neke razlike? Mislim, kraj krajeva jest sudiš. Znači, ako pričamo sad o suđenju, uvijek bude jedno te isto, samo je neka drugčija atmosfera. Možda sve ovi FIS eventovi ukupno sa olimpijadom sve bude malo više, pa neću da kažem ozbiljnije, zato što i X Games i Dew Tour i sve te stvari su normalno high level i sve to treba da bude profesionalno i odrađeno. Ali, znaš, kao true core snowboarderu, ipak ti je X Games i Dew Tour nešto kredibilnije. Barem u glavi, eto, to je to. Tako da ne mogu reći da tu bude nekih velikih razlika vezi suđenja, ali možda bude malo više opuštenije, mada ni sad dan danas ovi svi FIS eventovi, pošto nema ni više ništa drugčije, bude sve slično. Tako da ne mogu da kažem da bude nekih razlika vezi suđenja. Tako. Da, razumijem. A kako si krenuo taj put? To je bilo isto. Jeste, znači ja sam usporedno kad sam bio trener, počeo, mislim, sudio sam i prije. Znači isto je bilo sa skateboardingom, kad god su bili eventovi, ja sam išao tamo da se družim, da vozim skate i vozio sam skate i onda kad su počela natjecanja, to je bilo u Velenju. U Velenju je u to doba u početku 90-ima baš bilo skate city i kako su oni organizirali taj čitav event, onda sam bio tamo i onda sam bio previše nervozan da vozim, pa sam rekao hajde ništa, bit ću sudac, ekipa, a onda ja ću to da preuzmem i to je bilo više zajebancija, znaš. Jeli smo, imali smo lepinje, ćevape, jeli smo pa imali pivo pa se napili koji idioti, znaš, to nije bilo profesionalno u to doba, ali nisam ni zarađivao, nisam se bavio time profesionalno. Ali evo, to sam imao kao ja Ico sudi i kasnije još sam počeo malo da sudim na lokalnom nivoju u Sloveniji. Kad mi je opet isto Kvas reče ima taj sudački seminar u Kaprunu, pa ja mislim da bi ti mogao tamo da ideš, da dobiješ tu licenciju i da te mi onda poguramo. Da te upotrijebimo kad god treba. I oni su mi platili put, otišao sam tamo, odradio sam tu licencu i otad je počelo sve više profesionalno da ide. Onda prvi, u stvari, Europa kupovi
koje sam počeo da sudim su baš bili u Srbiji. Tad je Marko Nikolić koji je stvarno radio dobre eventove u to doba. To je negdje oko 2005-2006. godine. Tad sam počeo to sve ozbiljnije da radim i nekako je to došlo na uši ljudima koji su bili u FIS-u. I tako taj koordinator Ola Zundekvist koji je bio iz Švedske, on je jedno mene zvao, hajde da ti sudiš juniorsko svjetsko prvenstvo u Bad Gasteinu. I tamo sam izgleda da odradio sve kako treba i onda su počeli da me stavljaju na World Cupove i tako, kao što prije rekao, sve je bilo nekako organski. Znači kad sam počeo da sudim te svjetske kupove, oni su jednom me taj Ola zvao, kaže jel bi ti sudio Soči 2016. Već si bio 16. jeste, tako, 2016. To sam rekao normalno. I onda sam bio taj dio olimpijske sudačke ekipe i jednom kad sam tamo došao da sudim ove kvalifikacijske kupove, u stvari konteste za Soči 2016. On mene pita, u to doba bit će i Du Tour u Breckenridgeu, a ja sam sudio svjetski kup na Copper Mountainu i kaže voljeli bi da ima jednog olimpijskog suca. Don Bostic je tad u to doba bio organizator Du Toura i kaže mogu da proslijedim tvoje ime, jel bi volio? Ja sam rekao normalno odmah Du Tour čovječe. Znači to je nešto kao što smo prije pričali, nešto kredibilno u tom svijetu. I tako sam otišao i onda taj Don Bostic, on ti u stvari bude vlasnik World Cup skateboarding organizacije, a on je čovjek koji je izmislio slopestyle u snowboardingu, a sa druge strane oni su radili te baš Münster Monster Mastership, svjetsko prvenstvo u skateboardingu u 90-ima. Kad je meni bilo 17 godina, ja sam otišao u Münster da to vidim. Znači ja odjednom on meni kaže, Istok, you're doing good job, maybe we could use you in Europe for skateboarding purposes. Vamo tamo, rekao, normalno. I tako sam ušao u priču sa World Cup skateboardingom, gdje sam sada i glavni sudac za više njihovih eventova, ala Mystic Cup, Omar Eskinjo u Vigu. Da, ti sudiš legendarni Mystic Cup. Jeste. A sa druge strane dali su mi tu mogućnost da počnem da reprezentiram World Cup skateboarding u Europi i da kucam na vrata gdje bi ko volio to da organizira kao neki novi stop. Tako sam onda 3 puta 2016, 17, 18 u stvari, mislim da tako ili 19 bilo, da sam radio u Gracu World Cup skateboarding event. Tako da sam ušao u priču organizacije. Da, onda postaješ i direktor samih evenata, ne samo judge na pojedinim eventima. Oni bi dali meni, ja sam došao tamo, treba mi toliko para, ja mogu da vam dovedem sve te rajdere i skatere i tako smo započeli tu. Ali vidiš, zanimljivo kako ti susreti, naravno da ti trebaš uložiti puno svog nekog personalnog inputa, ali 2-3 ljudi ti promijeni život, Istok Klas, Don Bostic. Mislim, u životu to tako ide. Znači, sve što sam u stvari ja radio jeste to da sam uvijek bio profesionalan i bio sam malo multipraktičan. Znači, gdje god sam ušao u neku priču, pored suđenja, evo tu sam, ja još radim to. Naprimjer, kad je još TTR bio, počeo sam da sudim i TTR, onda imali su oni svoj taj Instagram account gdje sam ja počeo isto da kad sam bio na nekim njihovim eventovima, dali su mi mogućnost da postujem filmiće koje sam ja snimio, su neki drugi dali, neki caption ispod i tako dalje, pa sam onda to gurao. Znači sve se to nekako, ja mislim da to u svakom svijetu gdje god radiš, ako neko vidi da ti radiš dobro neke stvari, onda they vouch for you. U novinarstvu u Hrvatskoj se to ne događa, moram reći, ali drago mi da u snowboardingu postoji to da neko vidi da nešto dobro radiš, da te gura u pozitivnom smjeru. Ali opet, možda da kažem nešto, znači odmah kad sam ušao u taj širni svijet, taj profesionalizam počeo da se cijeni.
Dok što god sam radio kući, sve je to bilo, uvijek su bili neki hohštapleri, diletanti koji su mogli sebe da prodaju ili su bili nekako vezani na neke druge ljude pa su ušli u neke... Ja, tu ne prolazi profesionalizam. Ne moraš raditi, nego moraš raditi. Dobro, ljudi, aj pojedite još malo da se ovoga Evo, malo lagano ne sportski. hrani. Da, moraš raditi, moraš pokazati šta radiš i to što si odgojio tolike generacije snowboardera ima jako veliki impact. Znaš, to je stvarno velika stvar i onda još trud koji ulažiš. I ne znam kako da ti objasnim koliko mi je drago zbog toga. I radujem se i baš sam ponosan na sve to što sam odgojio neke klince i postavio neke temelje u snowboardingu pa i u skateboardingu jer to mi stvarno puno znači. Znači od 89. znači koliko mi je bilo godina? 14 godina, sad ću 49 da napunim. Znači u tom svijetu sam htio da ostanem i nikad nisam znao šta ću da budem u životu. Znači sve je nekako prolazilo uz jedan tok kojeg sam pratio, ali sam znao da hoću da ostanem u toj priči, u skate, snowboard priči. Znam da jednom sam htio da budem profesionalni skater, pa nisam bio dovoljno talentovan, a opet moraš da ideš negdje, da nešto uradiš. I tako sam se pronašao kao trener, a opet, ne znam, možda moje osobne karakteristike jesu takve da sam više ekstrovertiran, a sa druge strane volio sam da radim sa klincima i da radim na toj sceni da se razvija jer znam koliko je meni dala. Znaš da meni najljepši pokazatelj toga svega, mislim da si mi ti pokazao tu sliku, je tvoje vjenčanje gdje su ti na vjenčanju uz tebe hodaju mali Jojo i Nate Spucko. Znači to je toliko, znači tvoj privatni život. Jel kužiš koliko je to? Historijska. Znači koliko je to značajno. Bila je priča kad sam sa mojom sad ženom Ninom pričali šta ćemo neke curice. Ja rekao pa imam te klince, oni su mi stvarno bili ko moja djeca. Moja djeca, da. Stvarno moja djeca. Znači pokupio sam Joju kad mu je bilo 13 godina, a Pucko je bilo godinom mlađi, znači 12. I još baš sam jučer bio na kafici sa Puckom. I drago mi ih je vidjeti kako oni sad, znači Jojo trenutno je trener austrijske A reprezentacije, a Pucko je jebeni producent u toj, ne znam kako da kažem, ali elektro neka muzika i to mi je drago. Znači da su oni, jer pored toga što sam ja njih sad trenirao i uvijek sam bio, znači mene zovu Sensei. I imamo društvo, skate, snowboard društvo koje se zove Sensei. Znači njih sam učio nekih životnih stvari, kako treba da se ponašaju u životu, ako su imali neke probleme u životu, kako da ih riješe. I to mi je isto toliko, ako ne još i bitnije, od svega toga što sam ih naučio na samoj daci. Ali ti si uvijek bio taj lik, mislim i prema nama drugima, znači on je imao svoju užu ekipu, naravno. To točno vidiš. Ali prema nama drugima koji smo bili neki Srbi, Hrvati, samo što smo mu bili dragi jer smo tu dio neke scene i prema nama je imao taj jedan odnos koji znaš, full friendly, skoro očinski na neki način. To se vidi, meni je to prekrasno. To je taj skate i snowboard community. To je on meni dao i to mi je bilo najbitnije. Znači, znaš, kad me pitaju šta tebi znači skateboarding, snowboarding, znači toliko je kompleksna stvar, znači mi sve. A najbitnije mi je uvijek bilo društvo. Da ja budem u ekipi sa kojom ja mogu i da se osjećam kauzi. Reci mi, htio sam te pitati, kako je rastao taj pressure koji neophodno dolazi na suca sa tvojim penjanjem na ljestvici sve važnijih evenata koje sudiš? Jer pretpostavljam da se čovjek ne budi na isti način ujutro kad sudi finale olimpijade i europski kup na Bjelašnici. Pa, mislim, uvijek bude opet ista fora. Taj pritisak kao na tebe, na suca, uvijek sam bio, mogu reći, jak kao karakter, da budem znaš, Pierluigi Collina. Nije bilo tako, šta ti meni. Plus ti znaš sve te rajdere, Da, znaš. A sa druge strane,
ja mislim da mogu da kažem da moja morala i etika uvijek bila na visokom nivoju, tako da su ljudi poštivali moje odluke kao sudac. A vezi pritiska mogu da kažem kad sam bio glavni sudac na posljednjoj olimpijadi u Pekingu, to je bila jedna zajebana stvar. Max Perot, Butigrad. Jeste, možemo pričati o tome. priča cijeli svijet, ali daj pojedi koji ćevap. Možda sad da uzme jedan ćevap, da vidim, čekao sam ovo pitanje. Jel u Zagrebu radi dobre ćevape? Ne, Borna u Gabloni radi fakat solidne ćevape. Nije loše, da, nije dobre loše. ćevape radi lik. A dobri su mu i ovi cheese nuggets su Pretpostavljamo je sve dobro. Da, je, dobar je. Meni je to jedan od dražih fast foodova u gradu. Ne zato što nam je sad donio ovdje klopu, nego i ovako. I lik je taj Tibor, hoćeš ti jedan? Znaš šta? Odnesi mu nešto. Hajde da istestiram još kajmak. Da, projekt. Da vidimo. Kajmak bi mu mogao biti bolji, to sam mu ja već rekao. Jesi ti ikad kupovao kajmak kad smo silazili sa kopa? Pa kad su uvijek bili ljudi tamo što su... Da, papa. Kad smo već kod kopa, stari moj, se sjećaš ti kad sam ja vozio cijelu noć sa Kopaonika, kad smo bili Erlač, Ferjan, ja, Marinčić, ti si sudio tamo, bio neki kontest i to je završilo u gluho doba i mi smo odlučili kreteni u ponoć startat za Sloveniju zato jer je pao snijeg pa idemo snimat street. Koja je to jebena avantura bila? Sjećaš se, znači... Znači to je bilo bolesno, ja sam vozio cijeli noć po pola metra snijega, popio sam 15 monstera i popušio 3 kutije cigara. Vozio sam 40. To je ta fora kad je Brn ušao u priču akcijskih sportova i Nikolić Marko, koji je tad radio te eventove, on je odradio kao rail jam na kopu. Još postoji filmić. Ja mislim da, ja sam ga u stvari uradio, onda sam ga stavio na internet negdje, evo, pa ću ti proslijediti link. Znači, on mene pita, aj dovedi mi Raju, koji bi mogli da tamo voze. Veliki double-kick ispred onog restorana. Onaj drveni, sjećaš on je bio ozbiljno. Tamo gdje je Pucko radio, znači 50 pa onda front flip out, preko posljednjeg dijela. Ja sam samo isfurao 50 na tom railu i već sam bio jebe. To je bila dobra priča. Znači išli smo svi, još je Ferjan tad bio. Tad smo mi svi bili u naponu snage, to je 2011. 12. Mi svi rokamo hardcore. Znači ja vozim, ja imam kombi, ja ga unajmio u Mariboru i pokupim ja još tebe i ne znam ko da li još je Toni bio od Hrvata, pa možda je bio Toni. Znači Nejci, mi krenemo, znači tamo kad bio je taj event, tako se živo sjećam i počeo da pada snijeg, idemo mi u Jaram da jedemo kad pada snijeg i kažu a ja moram da se vraćam, ja mislim da se nešto mogu da moram ići kući zbog familije, šta ja znam. Žena kaže vrati se. Mi smo bili isto fokusirani da se vratimo jer je snijeg pao i da snimamo. I sad je padao snijeg po čitavoj bivšoj Jugoslaviji. Znači od Kopa sve do Slovenije. Znači, ali padao. Dampa, kako kažem. I mi krenuli, znači, ovim kombijem i dođemo po onim putevima što moraš da dođeš na autoput Bratstva i jedinstva. I ovaj put je već bio kroz onaj Brus i šta ja znam, Kraljevo, gdje smo se više manje vozili. I to je već produžilo čitav onaj trip. I kako smo došli na autoput, to mi je bilo najbolje. Znači, kakav čovječ autoput, znači toliko snijega na autoputa nema. I sjećaš se, imali smo one brisače i počelo tamo da se ledi i sve. I tamo negdje kod Jasenovca, sjećaš li se? Crko nam je, Jermen nam je pukao. I onda smo trebali da idemo negdje tamo u neko selo da nam to zamijene. Znači vozili smo se negdje 13-14 sati. Ma više. I nikad nismo mi nigdje dospjeli. Mogli smo u Španiju. Ja ne znam kome to padne na pamet. Krenut sa Kopaonika u Sloveniju, snimat street, znači bilo je možda 10 navečer. Ali to je taj čar o kojem pričamo, snowboardinga, hype, upravo si. Ja ne znam da li bi to napravio za išta drugo osim kad znam da me čeka neki rail, a mi smo tad bili samo šta ćemo snimat, ništa drugo nas nije zanimalo. Jeste. I to je ta fora, to je taj drive koji još mene uvijek ganja. Mislim, ja isto sebe još snimim na skateu ili na snowboardu. Znači,
to je ta fora, znači skateboardinga i snowboardinga, još jednom. Znači sad ću 49 da napunim, a još u mindsetu sam još uvijek tu. Izgledaš isto ko prije 15 godina dok si nam sudio natjecanje. Pa ti si, znači, ti si Da, 5 uopće godina ne stariji od Slepca. uopće nisi ostario. Pa ja mislim da sam odlučio da imam dobar životni stil. Da, jesi. Ali Mladoliki. sada da ga malo sjebemo, vraćamo se na Peking skandal. To je vjerojatno tvoj najveći, možda čak jedini sudački skandal, barem ovaj koji je zahvatio neki širi okvir društveni, jer o tome su pisali i mediji. Da, to je bilo nešto. Ali da objasnimo za ljude koji ne znaju, slopestyle na olimpijadi, na olimpijskim igrama u Pekingu 2022. Jeste. Prvo mjesto Max Perot, Kanađanin, sjajan rider, višestruki dobitnik i Dew Toura, X Gamesa i brutalac. Ali konkurencija je tad bila strašna, suditi je vjerojatno bilo nepodnošljivo teško. Čovjek je osvojio zlatnu medalju i suci nisu imali priliku gledati u real time-u snimke, nego su odmah morali davati ocjene kako to već u suđenju ide. I Max Perot je uhvatio bucu umjesto greba, što nijedan snowboarder ne može podnijeti, i oni su mu dali zlatnu medalju i sručilo se na njih. Sve. Jeste, veoma blizu, a opet ta priča ima još jednu priču koju ću sad da ispričam. Znači, bio sam head judge, dobio sam tu mogućnost da budem head judge, normalno da sam je primio. Imao sam i dobar tim, veoma iskusnih sudaca sa čitavog svijeta. To je 4-5 judgeva. U stvari, slopestyle ti ide ovako, znači imaš 9 sudaca. Znači, po 2 suca sude znači Section 1 i Section 2 i onda daju ocjene šta vide na tom na ta dva raila, specifičnom railu ili kickeru ili nešto. I onda, znači, to ih ima 6 sudaca koji su trick judges i onda imaš 3 koji sude flow. Flow, sad overall. bude kao overall. I onda ukupno 60% ocjene dolazi od trick sudaca, a 40% od flowa i onda se to skupi i dobiješ taj final ranking. I sve, u stvari, nije bilo ni toliko teško koliko mi nismo imali nekih tehničkih stvari koje smo nekako htjeli tamo da bude. Znači, olimpijada bude nešto veoma specifički, pošto tamo rade ljudi koje unajmi IOC, International Olympic Committee. Aha. I to je radila grupa OBC ili OBS iz Amerike. I kako sam ja sa tim ljudima u stvari pričao koji nam englovi, kadrovi trebaju i da imamo malo više testa prije nego što bi samo takmičenje započelo, to nekako nismo dobili. Ali ja sam bio ipak samozavestan, a sa druge strane vjerovao sam u svoju ekipu. Koji u stvari niko od nas sudaca, to je veoma bitno, nije uradio grešku. Znači, bio je tamo jedan kut kamere koji je snimao ovako išao kicker, malo da je išao sa strane. I sad Max Perot tamo, znači Max Perot uradio je tehnički još uvijek najbolji, najzahtjevniji je bio na railovima i sve. I na tom specifičnom kickeru uradio je switch frontside triple 16 i uradio je grab na dasci. I kako mi gledamo, znači uradi, odleti, amplituda, sve super, ide 3 puta, još odvrti, još je bio onaj još triple cork, znači switch frontside triple cork 16 i lenda i sve je bilo ok. Oni svi ukucaju ja kao head judge, ja u stvari ne dajem ocjene, nego samo vodim zbrajaš sve to na jednu listu. Vodim tempo i pomognem ako gdje god nešto zatreba, ali guram taj tempo da bude sve ok. I mi sad to ocjena boom, clearly first, nema nikakvih problema. Ja još nešto gledam tamo, ko je sad, kakav je ranking. Kad sudac, onaj što je sudio taj kicker, znači trick section guy, to je bio Šveđanin, kaže, he missed the grab. Kažem, kako šta, pogledamo i znači ima onaj extra slow-mo guy in the sky, gdje on u stvari
zagrabio je dasku, ali se to tamo na tom slow replayu ne vidi, a onda izgubio taj spin i počeo da se vrti i tako ono grabi svoje koljena i ide 2 put. Ja kažem, moramo da promijenimo ocjenu. To ne valja, to nije ono što smo mi vidjeli. Kaže, ne može, već je live, već ide vani. Kažem, ne može, tamo bude contest direktor, kaže, ne može, prekasno. Kažem, bit će sranja. Da. Pogotovo jer je drugi bio čovjek koji bi u to doba mogao da stane da pobjedi, da ima zlatnu medalju, bio je Su Yimin, Kinez. Kineza još se tamo. Znači, onda je puklo. Onda problem sa olimpijadom jeste to što niko ne mari za snowboarding osim snowboardera, ali kad bude olimpijada, čita svijet gleda. Da, I tako su počeli, znači to je bio haos. Znači nismo mogli da promijenimo i onda je imao još još drugi ran, ali opet nije imao toliko tehničkih trikova, tako da nisi mogao nikako da ga staviš sa tim ranom na prvo mjesto, tako da je ostao drugi. I normalno, znači, to je bilo u svim novinama, znaš one maskote što su imali onu pandu, radili su Kinezi kako panda puca u suce i te stvari. Kanadžanin dobio je death threats na email ljudi. Ja sam dobio 52 meseđa na Instagram, nisam ni gledao, sve sam izbrisao i normalno to je puklo. I onda ja sam odmah ušao u kontraofenzivu kao sudac, mislim kao glavni sudac, znači ja brinem za svoj tim. Ja sam kao team captain svih sudaca. Ti si ih branio i ti si tu postupio sjajno, da. Jeste, i to je, znači, vjerovatno si čitao ovo što je bilo. Onda, da. A pazi sad tu foru, znači bio je BBC Šangaj, mene zovu. Sa BBC Šangaj radio, kao, jel bi ti htjeo? Oni kažu, ne treba. Kaže mi Raja, ne treba, kaže, hoću. I onda tamo ta cura mene ispitava šta se zbilo, ja njima u stvari kažem to što sam sad vama rekao. Ali kažem, ali znate šta, zvao me je trener, Yasuhiro Sato od Su Yiminga i zvao me Su Yimin još istog dana. Taj su me drugi zvali, koji je bio. Da, na Facebook kažu, Ico, samo toliko da znaš, mi te poštujemo. Mi poštujemo sve odluke, mi znamo ko si ti, mi znamo da si ti profesionalan, etičan, ovo ono i znamo da to nije lako i mi smo zadovoljni i sa srebrom. Mi smo sretni. Vi ste tako vidjeli. Baš lijepo od njih. To i sad ona mene pita, jel mogu da uradim kvot, što ste rekli, mogu da zovem tog trenera, kažem slobodno nazovite ga. I onda je taj trener, imao isto intervju i on je tamo rekao stop harassing the judges, kako god 600 milijuna Kineza slušalo je taj intervju. Znači 600 milijuna. Pa to kao i i loš publicitet je dobar publicitet. Na kraju je to ispalo i više klikova, više gledanja i tih. Jeste. I što oni žele. Ali sad da malo još začinim čitavu situaciju. Znači ima tu, kao što sam prije rekao, ima tu još priča prije toga. Ja sam bio pozvan 2016. da budem hedžač na TTR, bio je 5-star event, Banana Open u Kini. I to je bilo na granici sa Severnom Korejom. Znači, ludilo, neki bogati čovjek to je odradio, zvali su ga Prince Charming, imao je kacigu sa nekim zlatnim ovim, znači bukvalno zlato kao tačkice, kao refleksija, zvijezda i tako. Nije bitno. Znači, i oni mene zovu da ja budem tamo glavni sudac, imam ja svoju ekipu i tako nakon kvalifikacija Takeru Tsuka, Japanac, bio je prvi. Kad meni jedan Kinez dolazi gore, kaže so sorry, isto. Can we go aside, we talk. Ja kažem, dobro, šta ima? Kaže, maybe, because here, North Korea, maybe possible Japan no win. Znači, adrenalin, ja već sebe vidim u gulagu, šta ja znam gdje god. Ja ga gledam, ja ne mogu da skontam, je li to ozbiljno čovječe. I sad, ja njemu kažem, listen, I'm gonna say this only once. The reason you hired me is because I'm a professional.
I don't care about any political issues. I don't care about nothing. The best person will win. Are we clear? Yes, but maybe no Japan win. I kažem, opet, znači, please go outside the judge booth and let us do our work. I told you what I had to say. Znači, on je otišao, fast forward, Takeru u finalu pao, nije pobjedio, a njemu je trener tad bio Jas, taj što je trenirao tog Kineza. I sad, ja sam to nekako zatuškao, ja sam kasnije s sucima, nisam rekao šta je bilo, ja kažem ništa, samo moramo da pogoremo jer je live, nisam htio da im objasnim, mislim da im kažem te stvari, da na nekog ne utiče, kako god, znači to sve prođe. I sad, 2 godine kasnije, ja sudim X Games Oslo. I prilazi mi Jas. Kaže, Istok, may I ask you one thing? Kaže, može, slobodno. What happened at Banana Open? Ja njemu, well, I mean, if you're asking me this question, then you most likely know what happened. Yes, because they told me, but why did you do that? Ja njemu kažem, well, because first of all, my morals and ethics are high. The best person will win. You cannot interfere with whatever I do, and I'm a professional. So I had to make a stand, even though it was very, very uncomfortable for me. Znači Japanac kaže, počeo da se klanja, da mi kaže hvala u njihovom fazonu i tako dalje. Da, oni su na cijene čast. Znači, znaš ta dobra karma. Da. Znači, otad, i on je tad, kad je bio taj problem, on je stao uz nas. Znači, sve to ima neku akciju, reakciju, kako god. I sad, još da završim sa nekim epilogom, znači Su i Min postali smo dobri prijatelji. Znači on, evo imam njegove Adidas patike, znači ima njegov model, znači ovo je Su i Ming, evo vidiš Su i Ming i on mi ih je slao. Dao mi je kao kažem ovo dobre su ti patike, znaš kao na balkanski način, fine su ti patike. Ja, would you like to have them? Ako možeš da mi šalješ. Znači super smo ekipa, ali u fazonu kredibilnost je sve. Znači ako si moralno i etički nisi mi kažemo sporen. Moraš biti čovjek. Kako? Moraš biti čovjek. Onda i tako mi vjeruju. Onda i ako napraviš neku grešku, će ti se oprostiti, ali znaju kakav si lik. opet da kažem, znači to nije bila greška. Znači kad sam i radio na Slash Magazine ovaj intervju sa Stanom, isto sam, i kad sam pričao isto sa ovim sa BBC Šangaja, rekao sam, vidite, znači ovo možete uspoređivati sa situacijom kad je Diego Armando Maradona dao gol sa rukom mislim da je bilo Mehiko 86. Da. Znači, sa kuta kojeg je sudac vidio gol, on je vidio gol s glavom. Da. Znači, tako je on to vidio, jebi ga. Znači, mi smo vidjeli i ako ideš i gledaš naš kut, kad smo kasnije još to išli analizirali, znači ne vidi, jer još u stvari on uradi greb, ali ga odmah pusti pa onda se drži za koljena. Ja se sjećam tih fotki, Znaš, ali da, neću da kažem da je stigma, nego ljudi još, znaš, meni je bilo bitno da ako bismo mi uradili smo grešku više puta. Još sam i priznao sam je uvijek. Znači, ne znam, bio je frontside 10, a bio je frontside 10, a mi smo mislili da je frontside 7. Ili nešto. Ja sam rekao ja se izvinjavam. Mi smo uradili grešku, ali eto, ljudi greše. Ponekad vidiš nešto ali u dobrom namjeru niko nije htio nekoga da zajebe. Eto, to je ta fora. Da ti pitam još samo nešto pa možemo završiti tu priču. Da li je nakon te situacije u Pekingu, da li je uveden VAR, kao što imamo u nogometu? Ja sam to i predložio u stvari. Mislim da to neće da se dogodi, ali što smo uspjeli smo da će sad za sad tu novu olimpijadu koja će da bude u Italiji, u Milanu, isto ću sad da sudim, ali kao scoring judge opet. Uspjeli smo da ćemo imati svoj set kamera koje ćemo mi kao suci prije da istestiramo, jer mi smo sudili sa produkcije, TV produkcije, koju je radio OBS. Znači uvijek bude ta problem kad sudiš, kad imaš video judging
ti uvijek imaš problem sa onim, sa TV produkcijama ako oni ne kontaju. Znači, veoma je dosadno ono što mi moramo da gledamo, a oni uvijek tražu neke englove kako će to da bude još spektakularnije i tako dalje i mi smo sudili. Znači, kvalifikacije, kad su bile žene, imali smo šat sa drona gdje je bio čovjek, to su bile, curice su tad vozile, tako male koji se nešto vrte i pali su iza nakla, tako da nismo ni landinga vidjeli. Ja sam tad rekao, znači ne sudimo. Znači, to ne smije da bude. Tako da tu su bili neki tehnički problemi. Plus, oprosti, to je sve u live-u. Jeste. Ti onda ne možeš koristiti vrijeme da imaš video check, znači, jer ono, ide drugi rider. Evo, tu ti je taj pressure, znači svih ovih velikih takmičenja. Znači, ti vidiš ran i ti moraš da daš zbog TV feeda, da sve to normalno ide, u roku 20 do 30 sekundi. Da se dole pojavljaju one brojčeki i... Znači ti moraš da daš što prije i tu je contest direktor koji njemu je bitno da sve ide. Da. Znači da mi što prije damo potvrdimo skor koji ide onda u tu mašineriju gdje mora sve da se ispiše, da se uradi grafika i tako dalje. Da oni mogu da vode kao TV produkt. Znači TV produkt je u tom fazonu katalist. Mogu ja još jedno pitanje, baš ti prepustiti. Ti pojedi još koji ćevap, nemoj se sramit, Nikolina. Hoću ja sad. Pa dajte svi, probajte sve. Znaš šta ste htio pitati, zanimljiva je ta pozicija suca u tim našim sportovima koji, barem načelno, nisu toliko kompetitivni i nisu baš svi nabrijani da budu prvaci, makar ih puno ima i kod nas. I sad u toj situaciji ti kad sudiš niz godina, ti to sad radiš desetljeće pa možda i dulje, ti poznaješ tu ekipu, ti spavaš vjerojatno nekad s njima u hotelima, jedeš s njima doručak, večeru, pa ima li tu pogleda, ima li tu ogovaranja, ima li tu nekog odmaka od suca, da li ti tražiš odmak pa baš nisi s njima na pivu poslije natjecanja? Veoma dobro pitanje, ja nisam takav, ima nas nekoliko sudaca koji mi smo dio ekipe, mi smo svi jedna familija. Znači imaš suce koji se ograde i mi smo tamo sudimo i ne družimo se s nikom ovamo kako god bude, dok ja uvijek s njima pričam. Zato možda i bude tako da me malo više vole nego ostale. Normalno uvijek će tu biti neki osjećaj, neke emocije koje će u specifičnom trenutku da budu tamo, znaš, pa da budu malo ljuti na tebe, vamo tamo, ali generalno znaju Ico je naš. Znači, bude nekih sudaca za koje community kaže ne sviđa mi se jer ne znaju šta je snowboarding. Dok za mene znaju. Znaju da si core ekipa i stvarno sam u tome, znaš, u tome. Ponovo vidi video i točno se vidi koji trik napravi. Ne može onda po osjećaju reći ovaj je bio bolji. Mislim, pazi, svi su tu suci koji budu... Pa kao vide trik, znači snime trikove i oni gledaju taj trik koji ide. Ne može sad zato što je s ovim pio jučer pivu reći a ovo je bio bolji ako je napravio lošiji trik. Pa može, a onda nije dobar, nije onda fair sudac. Nema morala. Ali opet ti moraš da pratiš sve ove sudačke kriterije koji budu uvijek isti. Znači trick difficulty, amplitude, execution, landing, variety, progression. Sve su to sudački kriteriji koje moraš ti da uzmeš u obzir i onda na kombinaciji toga ti daješ, u stvari ti rangiraš, ti koristiš sve te brojke da rangiraš. Eto, to je to. Pošto si bio sudac i čak i head judge na mnogim high level natjecanjima i u skateu i u snowboardingu, da li nam možeš tu dati neku komparaciju? Ne znam da li je banalno pitanje šta je teže sudit kad si tako duboko u tim sportovima, ali možda nam možeš dati neku sliku, barem približno. Misliš uspoređivanju nivoa kontesta ili snowboarding, skateboarding? Ajmo uzeti top level natjecanje u snowboardu i u skateu. Gdje ti je teže suditi? Ja mislim da je top level lakše suditi nego sve što je wild east, ajmo tako reći. Znači, jer ti još uvijek stvari su jasnije. Jasnije zato
kao što si ti prije rekao, znači svi suci koji sude svjetski kup, znamo ko se natječe u World Cupovima i kako ih mi pratimo, otprilike znamo šta rade, šta će da urade. To je jedna stvar. Sa druge strane, produkcija bude jača i na toj osnovi mi imamo ovaj scoring sistem i nekakvi taj tehnički support koji bude mnogo bolji nego, ako idemo, ne znam, na Bjelašnicu ili na kop gdje nema tih para i ti moraš da sjediš negdje u pički ili materini, ne znaš šta gledaš, imaš samo papire, nemaš kompjutere, da nemaš svoj ranking, da možeš da uspoređivaš odmah, znači gubiš tu vrijeme, pada kiša, pada snijeg, duva vjetar, šta ja znam. Sve te stvari, svih tih stvari nemaš na tom visokom nivou. Možda bude malo veći pressure zato što ima više trenera, ali opet, ima još luđih trenera i roditelja na tim manjim natjecanjima. Mislim, imao sam idiote koji su došli, tata od jedne Poljakinje koje znao si da nije dobra, ali je samo luda pa se bacala. I onda ako nije to estetski izgledalo dobro, ne mogu da ti dam, ako je trik bio tehnički zahtjevniji, da joj dam bolju ocjenu jer moram da pratim isto i druge ocjene. Znači možda neki sudac će da kaže ovo je bilo tehnički zahtjevnije pa ću dati bolju ocjenu. Ali ja ne znam, ja opet hoću da vidim execution, mada style nije sudačka ova karakteristika, u stvari... Nego je flow, ajmo reći. Da, znaš, znači ti moraš da budeš što objektivniji kroz sve te subjektivne stvari koje ti vidiš. Ali opet imaš svoju neku tačku subjektivnosti koju daš. Znači, ako to neko ne konta, ako dođe neki ludi roditelj koji kaže ona je to uradila, kažem pa jeste, ali to nije to. Ona mora da odradi dobro, da bude pleasing to the eyes. Da ne izgleda na rubu ali samo. To je moj pogled i pogled većine sudaca. Ali i dalje nije style službeno kategorija za suđenje. A šta je style? U snowboardingu ne, u skateboardingu da. Da, šta je style? Pa šta, je to kao jesi dobro obučen i kao ne, dobro brate, izvodiš trikove? u triku style, tweak and grab, Pa dobro, Znaš kako je, kužim, znači execution se kao želim tretira kao style, znači nešto što ti kao rider izvodiš da izgleda elegantno i da ne izgleda da se ti u stvari trudiš da je to bilo veoma teško da urađeno. Znači execution neki, okej. Ali to ide nekako uz ruku, jel to ne znam da sam to sad dobro rekao? Dobro si rekao, si rekao. Znači sa egzekucijom, ali opet jeste neki najbliže što možeš da kažeš. A ti si i savjetnik u FIS-ovom bordu za suđenje. Bude ekipa koja bude Judging Advisory Group. Znači mi se čujemo jednom, 2 put, ponekad 3 put godišnje, možda i više ako treba, i onda debatiramo šta bi bilo možda dobro promijeniti. I to sve nekako u FIS-u tako ide, znači svaka država da neki motion šta mora da se promijeni, neko pravila, ovo ono, a mi na osnovi naše profesionalnosti ponekad damo to je dobro, to nije dobro. Možemo da idemo u tom pravcu ili ne. A kako izgleda ta relacija sa FIS-om kao institucijom? Mislim, da li osjećate nekad da oni žele da suđenje ide u jednom smjeru, tipa spin to win, a onda ih vi kočite, tipa style važe? Ne, znači FIS u stvari oni znam, zato ga pitam. Kao što sam prije rekao, znači nacije odlučivaju kako će to da bude. Ti daš neki predlog, ne znam, Poljska da neki predlog ili Njemačka ili Kanada, to treba sad tako da se sudi. Mi damo neko svoje mišljenje na to, ali onda ide to na FIS Council gdje oni odlučivaju. I oni na osnovi svih tih informacija odlučuju gdje će sport vezi suđenja ili bilo čega da ide.
A taj FIS Council se sastoji onda od više država, nije samo jedna država FIS glavna Council, to su ti svi bogati ljudi koji nemaju pojma o Da, sportu. naravno, to su ti, imaju više para. Ljudi, šta ja znam, guverner švedske banke ili neki Japanac koji drži pola Hokkaida u svom džepu. Razumiješ, to su ti, ali do njih kad dođe, sve to već mora da bude nekako informativno i budu neki ljudi koji kažu eto to treba. Znači ako bude neki pressure sa više država da to treba tako da bude, onda će da se promijeni. Da. I sad, znači, ima zapravo ta FIS lista, znači imaju fis.com web page gdje točno možeš vidjeti pravila za pipe and park, gdje možeš vidjeti pravila za halfpipe, pravila za slopestyle, za big air i za sve. Isto tako ima i popis sudaca i popis TD-ovca. Dosta ima Slovenaca pod sucima. Jedini Hrvat pod sucima i TD-ovcima je Luka Ivica. Luka, nisam ga Shout out vidio. Luka Ivica, to je dvoje Hrvata, Luka i Ivica. Nego, htio sam te pitati još moje doba dok sam bordao aktivno i strašno puno, bila je uvijek ta šema FIS, bad guys, fuck FIS, ne idemo na FIS natjecanja, oni uništavaju sport, birokratiziraju, elitiziraju. I sad, kako si ti naravno ostvario ogromnu karijeru u tom polju, moram te pitati jel ima šta od toga ili misliš da ipak taj FIS vodi sport u dobrom smjeru, vjerojatno bi im se dalo nešto i zamjeriti, ja ne znam koliko možeš otvoreno uopće o tome razgovarati, ali kakav je tvoj sad pogled na tu našu mladenačku mržnju prema FIS-u? Dao sam intervju tad nakon Sočija. Ne znam da se sjećaš kad je prvi put bio slopestyle pa je pobjedio Sage Kotsenburg sa nekim totalno unique trikovima. Sjećam se, tu si isto odradio dobar posao. Bila jedna velika polemika i kao, bilo je pitanje FIS jel fuck FIS. I ja uvijek kad bude neko došao, kad je neko došao kod mene, kaže fuck FIS, FIS je mislim nije to. Ja sam im uvijek rekao, pa lako je tebi, možda iz Amerike ili iz Austrije ili gdje je ekonomija akcijskih sportova jaka. Znači ti možeš lakše da uspiješ. Znači evo ovako, znači Jojo ne bi nikad došao do te tačke gdje je, jer nije imao pare. Znači njegova mama nije imala dovoljno para da ga šalje, da ide u Ameriku, da vozi tamo ne znam koliko godina, da se gura, da ide u Austriju non stop. Znači ako ti dolaziš iz neke periferije kao što mi dolazimo, znači na osnovi nekih rezultata koji su dolazili kroz FIS u Slovenički snowboard savez, na toj osnovi savez je dobivao pare sa strane države. I rajderi su rasli. I tako smo imali pare koje su se mogle ulagati u te dečke ili klinke na osnovi kojeg su oni mogli da uspiju. I tako, ja nikad nisam bio fuck FIS, jeste struktura, jeste budu neki ljudi koji ne kontaju ili zaboli dupe za snowboarding kao što nas ne. Ali opet, FIS je organizacija koja je dobila u svoje ruke olimpijski snowboarding i sve to se tretira kroz naše lokalne olimpijske saveze i kroz to dolaze pare. Znači, nije nikako moglo drugčije da prođe. A sa druge strane, znači imali smo TTR koji je propao. Imali smo neke različite organizacije koje su bile kao fuck FIS, a sa druge strane sve je propalo. A nije FIS nikad ništa ekstra radio, možda kontra njih, nego samo imali su neku bolju situaciju nego sve te ostale organizacije, ali opet su na kraju jedini oni koji su ostali, koji održavaju kako da objasnim, onu čitavu turneju koje više nema. Znaš, ali i sad, ne znam, to je počelo sa tim fuck FIS u naše doba još malo prije, sad nakon 30 godina novi klinci, isto gledam sad Italijane, znači Italijani u snowboardingu baš rade renesansu, baš su dobri snowboarderi, baš su dobri takmičari i sve, i još takmičarke i budu na podijima različitim. Znači sve to dolazi kroz Italijanski savez koji opet bude finansiran na osnovi rezultata koji ti klinci
postižu kroz FIS. I zato ja mislim da žele spojiti rolere i snowboard, kao što je skijanje i snowboard je spojeno, isto rolere i to da bude više ljudi u jednom savezu, onda se može više stvari tražiti. Ja mislim da je to razlog zašto oni žele spojiti. A sad pričamo o skateboardingu? Ne, pričamo i znam da je i ovdje isto bila situacija prije jedno 15 godina gdje se snowboard htio odvojiti od skijanja i gdje svako htio imati svoj savez. Ali nažalost ta priča nije uspjela i završili smo sad na ovom trenu. Problem je u tome što opet ovako, ja bih radije vidio da snowboarding bude nezavisan kao i skateboarding. Da budu ljudi koji se bave snowboardingom i skateboardingom, ljudi koji su potpuno nezavisni i budu profesionalni da razvijaju taj sport. Ali problem je u tome što, znači FIS je official international governing body approved by IOC. I FIS ima, kao i World Skate u tom primjeru, jedan entitet na državu. Da. Znači, i sad oni imaju tu moć da kažu, znači, na primjer, u Hrvatskoj entitet koji će da bude za sve naše sportove bit će ovaj što nam je donio sad klopu. Da. Ti sad ne možeš to da promijeniš. Znači, moraš da radiš s njim. Točno to i to je isto. I to je bilo i u skijanju ali ponekad, ali opet onda, rollerkaškima. dolaziš kod nekih država, znači, ne znam, US radi dobro, Kanada radi fenomenalno. Ne znam, ako ideš u neku drugu državu, gdje bude neki čovjek koji Ovisi ko drži taj savez i kako je to sve, znaš, ako ideš, ne znam, nećemo sad, ali razumijete. Nećemo ići u te priče. Ako sad u Hrvatskoj ima neki čovjek ili ekipa koji vode skijanje i zaboli ih dupe za snowboarding, onda će tako i da bude. Nažalost. Ali to je ta relacija, to je ta institucija, to je ta struktura i tako to ide. Imam dva pitanja. Uveli su rail session u FIS. Vratite nam railove, nemojte. Evo vidiš, u meni još živi malo tog prijezira prema FIS-u. Pa di su uzeli rail? A pazi sad tu foru, ok, samo keep it in your mind. Znači, fora je u tome što neki ljudi koji su bili you're a FIS bitch, meni kažu. Znači, lijevo desno, mi smo hardcore TTR, mi smo hardcore WSF. Znači, tu budu neki ljudi iz Absolut Parka koji su ove godine potpisali ugovor da bude svjetski kup na FIS u Flahovinklu, gdje smo se mi sreli. Da. I tako kad je došao, znači, taj čovjek, znači, on je bio još prošle godine, I will never work with FIS. Never. I have my own reasons. Da je pola godine kasnije potpisao ugovor, jer donose pare. Znači, i onda kad je bio taj meeting, ja sam došao kod njega i kažem mu welcome to FIS, fuck off. Znači, ali kažem ti, znači, opet uvijek bitno je da budeš iskren. Znači, ako si fuck FIS, znači Markus Pischer, on je došao sa naljepnicama fuck FIS, a sad radi FIS event na Flahovinklu. Razumiješ? Ali znači sve se okreće, sve se mijenja, ali opet ja nimam nikakvih problema. Meni je samo malo ga zezam, vamo tamo kažem šta sad, hoćeš sad da I love FIS da staviš. Dobro, ljudi se mijenjaju, identiteti su trajno promjenjiva kategorija. Znaš, ako dolaziš super hardcore i zabolite kurac, imaš to pravo da kažeš fuck FIS. Ali opet, moj stav je, kao što sam te 2016. rekao u intervjuu, znači mi sa periferije gdje ne dolazi dosta para i gdje nismo u nekom spotlightu, znači mogu ti nabrojati ne znam koliko ljudi koji su u doba kad je Jojo bio u Prime-u bili projevi. Imali su jebene dilove sa različitim sponzorima, a samo zato što on dolazi iz Slovenije i nije bio tamo gdje je bio, znači nije... I njima nije trebao FIS, njemu je trebao. Mislim, ne bi bilo ni mene, ni Tonija da nije bilo FIS-a. Mi smo isto razumijemo se, eto, to je ta fora. Tako da ja nemam nikakvih problema sa FIS-om, mislim, ne bi ni radio. Da sam imao nekih problema, ne bi ni bio gdje sam. Jel se možemo još malo vratiti na Sage Kotzenburg run iz Sočija? To je isto jedan sudački moment koji te odredio i zahvaljujući sucima kao što si ti, vjerovatno je taj FIS ipak malo shvatio da je style važan. To je isto bila jedna, oko toga je bilo puno polemike jer je Sage Kotzenburg imao trikove u ranu
koristio je puno sprava na drugačiji način. Nije išao uvijek na najnadrkaniji trik kojeg može negdje napraviti na nekoj od skakaonica, nego je išao više na style. Vi ste to cijenili Pa ja kao bih suci rekao, tamo. Mislim, imao je miks svega, opet bi te naravno. malo ispravio, ali prvo da idemo do toga. Znači nije da FIS kaže idemo u style, nego mi suci. Ne, naravno, ali kažem na Znaš, temelju vas. Jeste. Vi vi određujete kurs. Jeste. Upravo I si. zato je važno da si tamo bio... I tako smo i odredili sa Sageom, znači on je kad je u kvalifikacijama radio neke trikove koji su bili potpuno off the grid, tad su došli triplovi i svi su vrtjeli, svi su imali taj mute grab i to, dok je on došao sa nekim različitim drugim grebovima, sa nekim drugčijim twikovima, vamo tamo. I tako ja sam njemu u kvalifikacijama dao najveću ocjenu koja je bila precrtana. I svi ostali su nekako bili u nekom fazonu i onda je to bila ta polemika i onda su svi ostali suci bili u fokusu kako nisu oni creativity, variety, ovo nešto sudili. I onda kad je on odradio svoj run i pobjedio je, normalno svi su mislili sad će Mark McMorris ili Stale bio drugi, sad kako oni nisu pobjedili jer su oni tad bili nešto superstars i to je bila sad ta polemika. A opet mogu da te ispravim, Sage možda nije bio baš super technical na prvih dva raila, u stvari na prvom i na trećem, kad je uradio onaj Stony Surfer, znaš, ali opet uradio je na prvom kickeru, uradio je frontside 1080 off toes, double, znači rocket, onda u stvari ne, ovako je bilo, uradio je prvo taj cap 12 holy grail, što je tako držao grab, znači njegov unique grab, onda je uradio off toes frontside rocket grab i onda je na kraju uradio backside 16 Japan. Znači jedini 16. Znači nije sad da nije on odradio zajebane trikove, ali možda nije izgledalo tako što se nekako očekivalo. Jer svi ostali, za razliku od Stoleta koji je radio flat spinove i radio indie grabove, znači treće mjesto McMorris, četvrto Sven Torgren i sve na ostalo sve je bilo jedno te isto. Da. On je došao sa nečim što je bilo tehnički još uvijek veoma difficult, ali bio je u fazonu variety i progression nekih drugih stvari koje je odradio dobro. Ma ne, ja mislim da je to bilo dobro suđenje. Ali bilo je neobično u ono doba da flat spinovi... Nakon toga, svi ovi contest rideri su promijenili neke stvari, počeli su da rade svoje signature trikove ili nešto novo. I pazili da nije uvijek mute grab. Da, i tako je otišlo sve u foru da ne bude sve isto. Počeli su da rade nešto, nije intimnije nego specifičnije. Da, pa zato mislim da je uloga suca unutar FIS-a važna jer on određuje kurs koji će se trikovi forsirati u narednim godinama. Slažem se. Dobro. A pa dobro, nije samo njih, imaš i tehničke delegate koji određuju kako će biti staza i kako će staza. Ne, tehnički delegati su, nije, ovo je pogrešno razmišljanje. Tehnički delegat dođe tamo i on ti samo bude tamo, znači ako je organizacija dobra, on ti u stvari ništa ne radi. To je posao za mene. Kako se prijavim za tehnički? Ali onda moraš ići na Lux Open i kao te moraš ići na FIS obuku. Okej, mogu ja. Ti oni za tehničke delegate, mi idemo arena za dok kad si na nekom manjem nivoju i ako nema ljudi koji su dobri u organizaciji, onda TD kaže to nije u redu, to morate da sredite, to nije u redu, to morate da sredite. Znači on ti je više onaj koji kaže to ne odgovara prema nekim pravilima, kako treba, standardima i tako dalje. Ok, a znači i sad imamo taj novi, znači u slopestyle je bilo kao za ovu prvu kategoriju moraš imati minimalno 2 raila, tvrde elemente i jedan leteći element. A sad idemo u rail session, još nigdje nisam vidjela pravila koliko railova mora biti, je li ima nekakvo određeno... Sad ta čitava stvar je u nastajanju. Mogu reći da sam ja u stvari tu bio veoma in the game. Znači tu je jedan čovjek koji to sve razvija u FIS-u, zove se Martijn Usdijk, on ti je Holanđanin. Inače bude i contest direktor za sve Europa kupove ili Continental kupove i ja mislim isto. I on je počeo sa idejom, jednom me zvao, kaže jel bismo mi mogli da uradimo kao Rail Jam, kao FIS disciplinu.
Ja sam rekao, meni se čini da to je stvarno dobra ideja i nekako smo se slagali s tim da je to disciplina koja je nekako na dohvat ruke više ljudima nego sve ostale discipline. Pa da, ono, kikerčine Znači i to. ti da hoćeš da budeš dobar u pajpu, moraš da budeš u pajpu. Moraš biti u Znači pajpu, moraš da, da budeš točno ili to. da budeš u Novom Zelandu, u Americi, u Švajcarskoj. Da, razumijem. Znaš, znači ili slopestyle isto ili big air. I big air, I treba da. ti 50.000 eura u džepu I treba ti samo snijega. za treninge. Samo za snijeg. Dok rail, znači ti moraš negdje da ideš, negdje da putuješ. Znači neko, ako imate sad vi dobrog talenta, sad vam treba samo još malo snijega kojeg sam sada vidio još da ima na Sljemenu i jedan rail tamo da vježba. I može postati prvak u FIS-u Da, samo da da bude vježba na dostupno. I Sljemenu. kad to da bude dostupno više nacijama, na primjer, čovjek je Holanđanin, znači dolazi iz zemlje ravne gdje zemlje. nema brda, ili pogotovo, ne znam, Latvici koji nemaju ni brda, imaju rupe, oni voze se u rupe, oni imaju, kaže onaj jedan čovjek tamo, prijatelj, Einars, kaže, yes, we are having the rail jams and the competitions, but we don't have, our land is very flat, we don't have the hills, but we have holes. Znaš, znači, tad... Holanđani imaju frižidere, oni imaju ozbiljne imaju vozače, frižidere. kasleme, Ali opet nemaš ti big air, nemaš ti Naravno. slopestyle, znači te stvari. I rail jam ti pruža tu mogućnost i vezano na popularnost, da postane popularnost snowboardinga veća. Da, pa naravno, zašto to čini snowboard dostupnijim više ljudi. Jeste, tako je. A sa druge strane, kao što si me pitala, sa ovim pravilima, još je to sve nekako u povojima, sve se to još razvija. Sad smo baš imali rail jam u Kaprunu, u stvari na Kitzsteinhornu, gdje smo imali neki contest format, ali ja sam isto predložio jedan dobar contest format koji bi mogao da bude u budućnosti i to se nekako prihvaća. Znači Martin i ja, mada sad posljednje 2 godine nešto nisam bio aktivan, a sad ću opet da mu pomažem vezano na samo suđenje, kako da bude suđenje, kako da ide, znači workflow. Ne sad koji su sudački kriteriji, to je više manje jasno, nego kako da se sudi i koji technical support mi trebamo da bude to što bolje odrađeno. Da, koliko Tako kamera, tu koliko smo- sudaca. Da, više je onaj technical support znači, Workflow, sa rail da. jamovima to je tako, znači ako imaš ti 10-15 rajdera, lako ti je. Ako imaš ti, ne znam, 60-70 kao što ih je sad bilo i moraš da ih rangiraš sve, znači to moraš nešto da promijeniš, nekako da odradiš, kako da ti vodiš kontrolu gdje ko sad Starta. I to je naravno, to stane. su ranovi, nije session, jel? Jeste, session. Session? Session. Shout out FIS. Ajde, možda ćemo onda kroz... Session. Mada ja sad guram organized Minut mora jam, natjecanja. a taj Martin hoće da bude kao jam, idu svako ko ide. Jer organized jam bude mnogo lakše za suđenje. Da ti imaš overview, kontrolu iznad svega što u stvari sudiš. Tako da tu sve je još u povojima, ali eto, ide u dobrom pravcu. Ja mislim da nakon, pa mislim 2026. oni računaju da će da bude prvi World Cup, pa ćemo vidjeti kako će. Prvi Ja pošto je računam- bilo natjecanje u frižideru prošlo ljeto, ja mislim. Vidjela sam, to sam vidjela na ovim, kako pratim to sve luda, ja tamo pratim te kalendare, te sve gluposti. I onda sam vidjela nakon toga ovaj Bosanac, Haris je otišao sa nekim klincem na to natjecanje tamo. Je li? Pa, da. To su bile niže kategorije, neki Europa Cup Rail Jam, to već postoji, samo se čeka World Cup Rail Jam, ne? PIS je Da, sad su već Continental Cup, znači ima Eurokupova više. Ne znam šta je bilo na drugim kontinentima, pretpostavljam da sad to ima, pa i Kanada. Ne znam kako je sad sa Azijom, ali u stvari imali su nešto u Dubaju. Ali eto, još ima puno nekih stvari koje treba da se razviju, tako da bude
kako Ja treba. računam na Nikolinu, ja vjerujem da će na Sljemenu biti Pa kad tad World Cup. Ja jel? računam Ja na već tebe isto. Mogu ti četvrtu biti godinu trener. radim. Molim te, budi sudac, naći ću pare koliko treba, reci. Naći ću. O Bože mili. To nismo čuli sad. Ja mislim, pa sudac treba dobiti dnevnicu, kaj ne? Ja, Mislim, gledaj, ili možeš ko vidi dan prije natjecanja Možda on postane odkantat sudac za Real. natjecanje. Vidjet ćemo. Razumiješ, možeš to Niksa, napraviti. nemoj da idemo u tom smjeru. Nego htio sam tebe pitat nešto, Ico, ono, mislim ti toliko putuješ po svijetu sudeći ta natjecanja, jel ti to već malo dosadilo? Ono, ljetna sezona, skate, zimska, snowboard i tako već 20 godina udaraš. Prošao si cijeli svijet više puta. Dokle? Iskreno nije. Eto, baš volim to da radim. Negdje otprilike 120 dana me nema kući. Nekako smo mislim, shout out to Nina, Shout out žena, familiji. mojoj Kako te ženi, trpi, da. da ona to sve podnosi, mada ponekad nije lako, pogotovo kad imaš kući tinejdžericu. Sada tinejdžerica. Da, čovječe, 15 godina, sad će 16 u oktobru. Ja se sjećam ono, kod djeteta od 3-4 godine. Jeste, Ludo. jeste. Pa vidiš kako prolaze vremena. Da. Znači, počeo sam sa Jovan kad je bio 13, sad mu je 33, čovječe. Sad će 33. Da. Znači, šta sam htio da kažem? Ne, mislim, volim to. Nekako mi je to strast i zarađujem neke pare koje bi inače ne znam gdje bi ih mogu da zarađivam, šta da radim u banci, ubio bi se. Ili šta god, znaš. Tako da putujem, volim dinamični život, način života, mada sve više ulazim u organizaciju eventa. Evo, to je nešto što me pali još više i sad to nekako uspijevam raditi kroz skateboarding zato što je mnogo lakše, dostupnije opet i opet me ljudi znaju već po Europi pa i u svijetu. Prije sam spomenuo da sam radio 3 puta taj svjetski kup, da sam baš ja doveo to u Graz. U skateboardingu radio sam 2 puta u Rotterdamu, baš sa tim Martinom koji radi sad te rail jamove. Radio sam u Kijevu, jedan World Cup. Jeste. I posljednji sam radio u Hentu u Belgiji prošle godine sa ekipom tamo i bio je sa strane, znači, skatera, ono najbolji europski event prošle godine. I to mi je veoma bitno. I to mi je super zato što, kao što smo prije pričali, znači idem s njima da popijem pivo, iako sam sudac, iako sam organizator i to oni osjećaju. Znači bio je jedan Nassim Lahab, on ti je veoma dobar skater iz Maroka i baš volim kako vozi. I sreo sam ga na eventu Fahrenheit u Parizu. I ja njemu rekao, aj dođi kod mene, dođi na naš event u Gracu. Kaže, nemam para. Znači, slušaj, ja ću da ti krijem ovaj hotel i ovako, ja ću da ti platim pola avionske karte, imam te pare, a pola plati ti da vidim da imaš neki onaj... Da želiš doći. Da želiš doći. I onda je došao, onda nije znao da je 20 evra entry fee. Kaže, ja nemam, znam da nema. Kažem, nema problema, ja ću ti platiti. Razumiješ? Ili ne znam, imam 5000 evra sam imao koje sam mogao da trošim na hospitality, znači na hotele, ovo ono. I sad, normalno onim velikim zvijezdama, ovo ono, svima platiš. Ali ja sam rekao, znaš šta, ja ću da potrošim svih 5000 evra, platit ću i David Soda je došao, ne znam, iz Srbije, ne znam ko je sve god bio, samo da smo ih sve ugurili u različite, ili tamo da bude u kućici, pored skateparka ili u hotele, znači uvijek sam potrošio te pare, ili šta ću da budem bogatiji za 2-3 tisuće evra, ili da platim i to oni poštuju. I tako to ide, eto i to je to. Dobro, bližimo se polako kraju ovog razgovora. A Jesam čekaj, ti samo uletio sad opet? organizacija EFA, kako je to bilo? To bilo stresno? Ne, u stvari ne. Znači, Ni malo, pošto sam već toliko ufuran. Znači, više mi je, stresnije mi je sudit, jer znaš, ipak sudiš, ipak ti je ono kako god moraš nešto. Tu sam sve odradio kako valja, znači već sam odradio ne znam koliko svjetskih kupova i znao sam sve što moram da radim. Znači, stvarno se bavim time profesionalno i opet da se malo pohvalim i čitavu ekipu. Znači, odabrao sam ekipu za koje sam znao da i svi su bili skateri.
Znači, imao sam ekipu, TV produkcijsku ekipu koja je snimila sve na TV produkcijskom nivelu Street League Skateboarding iz Slovenije. Imao sam ekipu, sudačku ekipu koji su bili ex-projevi sa Pat Duffyem i tako dalje. Imao sam ekipu, Fogi, ako ga znate, rola muziku. Imao sam svog prijatelja, dobrog Jarana Pena, koji mi je pomagao kao chief of course, I sve sam doveo tamo da je sve bilo tip top. I vodim komunikaciju. Znači, toliko sam fokusiran da svi kad su došli, svi ovi treneri, oni su rekli, sjećam se ovog jednog Francuza, došao je kod mene i kaže, znači hvala, znači ovo je jedini kontest gdje nijednom nisam trebao da postavim pitanje. Znači bio sam kao radar u meš, znaš, kad je uvijek nešto ti rekao, kad si ti već imao na umu, ja sam mu već dao odgovor. A to je bilo opet vezano sa Istokom Kvasom. Kvas je, tad smo imali potpredsjednika Olimpijskog saveza Slovenije iz Maribora, Tomaž Barada, kojeg je njemu je to predložio, ajmo da stavimo, imamo dobar skatepark, ajmo i oni su pogurali i još sam ja toliko zahvalan da je tu prošlo politički i tako smo prvi put u istoriji EOF-a uradili skateboarding u Mariboru. To je baš bolesno. Da. Na tom videu sam vidjela, znači u Hrvatskoj nema niti jedna skaterica. Ima jedino Rebeka i Dora, pa nekoga. Ko? Pa ne znam, sad kad razmišljam... Nijedna, evo gledala sam ova Palma Čargo, Karolina, ali to nije na razini da se oni idu na natjecanje i da se natječe. Na ovom videu u EOF-u... Ne treba da se natječe, nek voze skate. Ali nema ih. Kužiš, pa ništa, treba to da se pogura onda. Pa to radimo sad event u 6. mjesecu, definitivno, da poguramo cure, ali vidjela sam na tvom videu 4 cure. Vidjela sam da isto postate jednu curu Slovenku koja jako dobro vozi. Jeste, iz Maribora, Lina Sevčnikar. Ona je baš pobijedila World Rookie Finals u Pragu prošle godine u Mystic Skateparku u kategoriji Rookie. Nije bila baš očajnička konkurencija, no ipak bila je najbolja. Što je super i baš gura, baš je dobra. Baš mi je drago. Baš sam je jučer zvao, ajmo voziti skate, tako da idemo sutra ako bude lijepo vrijeme. Znači guramo se, znaš, uvijek kako, sve uvijek, mislim, community i kod vas sve je to kako treba. Nama je to malo više bitnije da imaš društvo kad voziš. Jeste. By the way, radimo... je najvažnije da ima medalje. Kad smo pričali već u World Rookie, ima... Fizz bodove. World Rookie finale bit će u Velenju ove godine. Lijepo. Tako da, dobrodošli. Kad je to? To bi mogli doći ko Rampa podcast. Da, to sam baš sad razmišljala da bih htjela doći. Ajmo neki kolab napraviti. Znači, to će biti krajem septembra, ja mislim da posljednji vikend u septembru. Može, dolazimo. Da, javi nam svakako. Dolazimo. Niksa, imaš ti još koje pitanje? Da, ja bi još malo o skateboardingu. Ajde, pucaj. Znači, vidjela sam da imate cure koje gurate, to mi je jako lijepo bilo za vidjeti. I još, mislim, skateboarding, nikad nisam čula školu skateboardinga. Ili skateboard klub, trener. Snowboard je ipak malo institucionaliziranije. Mislim, to već pa bude. Ili imate pogotovo u razvijenim zemaljama, mislim u fazonu gdje je skateboarding već toliko strukturiran da to tako prolazi. Znači budu treneri, već idu sa njima. Baš sam prije spomenuo tog Francuza. Na EOF-u svaki tim je imao trenera. Samo su Gruzici imali jednog čovjeka koji je bio tamo za sve, ali opet super. Znači sve to ide u tom pravcu, ali je sve nekako za sad još, pretpostavljam, opuštenije nego u snowboardingu. Ali eto, ide u tom pravcu. Mi smo i naša ekipa ispod Gorana Grgića, to je jedan dobar skateboarder iz Škofje Loke. Oni su, kao što smo prije pričali vezano na taj DUC, ISIA i te stvari, oni su pod njegovom taktirkom uradili taj program za uspostavljanje instruktora 1 i to je bilo potvrđeno sa strane Ministarstva za sport i sve. Ali eto, ne možemo sad ništa još to da guramo, ni da predvodimo.
jer nam je još taj status trenutno Trebate dogovoriti. to što smo započeli priču danas. Razumijem. Znaš što, čula sam Dan ima, Dan, naš voditelj, ovaj skater, ako si možda pogleda koju je epizodu, Dan Ibrahimović. Dan ima za suca licencu. Za skate suca? Da, za skate suca Aha, licencu. radio je tamo za World Skate, jel? Ne za World Skate, nego ove domaće natjecanja što su nekakva okej. bila. Da, ima neko da daje licencu da možeš suditi domaće natjecanje. Fakat je ima licencu, kao nekako. Pa super, nisam Tako to da- znao da imate To je bilo- već program za usposobljavanje. I sigurno da to skate nije neka sudaca. zajebancija. Možda mislim to da nije neko nije. isprintao. Bilo je Ja mislim da Pa znao bi Dan isto. ja mislim koliko ja bi njega znao, ja mislim da je mogao da se sprda. Ali opet, možda imate, ne? Dan, donesi drugi put tu diplomu da vidimo da li ima pečat. Svima ćemo pokazati. Koji savez bi njemu to izdao? Ovaj Pa roller rolerkaški, zato što tad si još valjda prije nego što je nastao ovaj veliki raskol, valjda. Kaj ja Da, znam. sad ne znam koliko, mislim ne pratim dobro, bio sam nekoliko u razgovorima sa različitim ljudima, sa Ninom Fanukom, pa ne znam s kom još, vezano na to što se sad tu u Hrvatskoj događa. Mislim da bude baš taj roll savez Hrvatske što bude. Oni su glavni? Jeste, oni su član World Skate-a i tako dalje, ali ne znam šta se tu zbiva. Borbe za moć, to su kao i u te svakom borbe, drugom savezu. Doslovno, to su te borbe, budemo to malo Kinimo kasnije, ću ti savez. podijeliti sočne detalje. To može da ne ide u eter. Možda. Ok, po meni je ok da se priča svemu otvoreno. Ja sam za transparentnost prije nego Pa ja emocije. isto, ajde onda ali, ispričaj. a neću sad da mi to ne budem... To ćemo na Ali drugom podcastu. ista situacija je skijeri, snowboarderi, rolleri, skateri. Hunger I to Games. je ta Hunger Da, Games da, borba da. koliko ide, vrti se u krug, umjesto da svi budemo zajedno, mi se međusobno svi Pa borimo. brate, uzmite kameru i odite snimat stvari i bit ćete zajedno. Šta će vam savezi i medalje i te priče? Mislim, šalim se. Znam. Ne, pa pazi. Ali onaj mislim, kojem to ne paše... S neke strane, jeste, u pravu si, kako god. Ja mislim samo da je veoma bitno šta god se radi na toj razini. Znači, ako pričamo o olimpijskom skateboardingu, Da. mene kako da sad to da objasnim, znači meni je bitno da ako pričamo o olimpijskoj disciplini, skateboarding, kako god, ako te boli dupe, boli te dupe, ne treba da budeš tamo. Da, legitimno. Ali, ide mi na kurac, kad neko dobije to i bude odgovoran za olimpijski skateboarding i ništa ne uradi. Ili su, kao što I sam dalje prije rekao, bilima. totalni diletanti, hohštapleri Da. i imaju nekih slažem. svojih osobnih Agenda i stvari. problema. Znači ja mogu, kao što rekao prije, znači pričam sa ljudima koji se bave sa inline slalomom i to su neki ok ljudi s kojim ja mislim da bi mogli da radimo nešto zajedno. Ima jedna frakcija koturaljki, artističkog ovog koturaljkanja. To one sa 4, jel? Da, znaš što rade, piruete i te stvari, s kojima se opet dobro razumijemo. I ne znam, ima on inline hokej, znači nije to problem. Evo, sad unajmljuje me čovjek, pazi ovu debilanu, znači unajmljuje me čovjek iz Austrije, koji bude glavni za skateboarding u Austriji, znači dolazi Roll Sport Austrija, zovu se. Čovjek dolazi iz ragbija, ali opet gura neke stvari, a tamo su opet neki koji ne dolaze tamo i kažu šta ću s tobom? Da. Znači nisi skater. Nije problem ako nisi skater, problem je ako si Ne čovjek dobra ili si osoba. govno. Točno to. I to je najbitnije. Ako si dobra osoba, I to je to. I stvarit ćeš radi s više nekim ljudi ljudima. Meni je i bit će bitno, dobro. znači, olimpijski snowboarding, skateboarding, to je samo jedna frakcija. Ali to treba da bude na nekoj razini, da se to radi, a ne da si ti tamo zbog nekih svojih vlastitih interesa ili da to imaš samo zato jer si dobio sa strane, ne znam, nekog višeg entiteta i onda se ti tamo održavaš. I onda si veliki gazda, dijeliš novac kojem ti želiš. Ali to je već stvar naše Toga ima balkanske puno. politike. Balkanski mentaliteta. Kako god, eto to.
A Tako Nico, da ja. svugdje Baš ti svijetu. hvala da si nam došao u rampu. Hvala što ste me zvali, ovo mi je bilo predivno. Mislim, predugo je trajalo, ali eto, Pa uspio. ne, neka, Ne, ono, pa je. izvrtili smo 100 priča, Trebalo je. a i s tobom ne može kratko trajati, pa Hvala brate, puno. ti si sensei, ono, i head judge na svim Jeste, najvažnijim nacijama, ne možemo s tobom pričati 30 ovo mi je još minuta. uvijek najdraže. Mislim, kako god okrenem onu priču, najbolje mi je da sam uspio da budem influencer na te klince koje smo prije spomenuli. I ispali su sjajna ekipa, shout out još jednom i Icutu i Nixi i cijeloj ekipi Borderskoj, old school, new school, shout out i svima po savezima koji su dobri, ovi koji nisu, ništa shout out. Nixa, sve smo rekli. Sve smo Nixa rekli. napravi Sve odjavu smo iz rekli. emisije i idemo pojest do gablaone kraja. stvari do Napokon, kraja. baš sam ogladnio. Ohladila nam Tamo se. gledaš, samo gledaš. Gledaj, gdje gledam, Ljudi, tamo gledam. tamo. Peace, love. A ja čitavo vrijeme gledam u tu. To je Pa tvoja. ne, sve se, to je tvoja samo. Onda peace, love. Sad Nixa ti službena odjava, idemo. Hvala svima što ste pratili i gledali. Hvala Icu ponovo što si došao. Vid, hvala što si vodio. Imamo još 4 epizode do kraja. Popratite. I onda idemo u 3. sezonu. Ako me vi dovoljno izmaltretira. Da. I ako Nixa nađe pare. Ljudi, gledajte Rampa podcast i dalje, lajkajte, šerajte i vidimo se u drugoj epizodi. Čuj kokice sa čilijem, svašta. Alright. Tweet me, love to send me, like I check me and I tag me. Tweet me, love to send me, like I check me and I tag me. Tweet me, love to send me, like I check me and I tag me. Tweet me, love to send me, like I check me.